Biraz Nuri Mahmud berdev ke YPG operasyona Türkiye'ye ser Afrin'e baber dikim İro roja siyosisiyane. Vedi ku em dest PHP xabikin çi agahi de dest tedehne operasyon li Afrin'e bi çi avayı berdevam bike hezin ve çi revşedene. نها اگر که امروز شافرینی ام درواسی ما دیمین بون اگر که ام شیرو بکن ام ببینن کل افرینی براستی جواد و هزن ما و عرنیگاری افرینی به هفدرت نبا هفکاریه کی اخلاقی دانه و لهمبر ایریشه کی کو به ارتشه کی مزن جه ارتش ناتو ارتش جهانه که حقوق دنیای و سیستم دنیای و سلاح هری پیشکتی بکارتینه برخدانه کی پر مزن گلو هزین ما به هفدور لهبر به ارتشه دکن لسر بی اساسی روش عفرین روژا ایروش دا امتکارم بیجن که اف هزا هان آهری مزن دنیای دا و به هفکاریا وینی به تروریستن و القاعده جبهت النصره و داعش را اف جی تروریستن هری محترف یعنی جی هری کوشرن کل افغانستان کردنه لعراق کردنه لسوریه کردنه و لگلک ولاتن روجلاتان آوین کردنه تو پیشکتنه کی لسر عرده پیشکتنه کی یعنی سرکفتنه کی کمرو بجه سرکفتن به دست خستن تنه tamamen peşvaçunen wana dehne gundên ser sînor dane û van gundên ser sînor de heta niha jî cihên germin cihên ku şert de çêdibin cihê ku berxwedan tê de çêdibe û her roj wendahîn mezin hem de alî askerên wan de hem jî de alî aliyat û imkaniyatên wan de çêdibin de aliyekî de serkeftina wan mirov dikare bibîne rastî ev artêşa han û terorîstên pê re zarok sivîl kesên koçber ê ku hatine Efrînê hedef girtine her wiha cihên jiyanê wek cihên avê hedef girtine mektebên zaroka camî cî ola û malên millet mezrayên millet bi topbaranan ew girtine em dikarin bêjin ku îro ji nahiyeyek yani ji merkeza bajêr heta ya Efrînê rastî xirabbûna ku bi tang û top û tayarên wan hatine bombardemankirin mirov dikare bibîne dîsa silahên herî pêşketî bikartîne her wiha bi vêne re silahên qedexekirî bikartîne yani wek ku berî niha çend roja jî îspat bû ku ser şeş hemolatiyan ku rastî gazên klor hatibûn yani jî kimyasal hatibûn ev ya Meclisa Tenduristî a Efrînê jî anî ser ziman yani şerekî bêexlaq tê kirin rastî şerekî ji derveyê qanûnê cîhanê tê kirin Biraz Mahmud Türkiye kabul nake ku gazya kimyayî bi kar aniye û her wiha sivîla dike armanc dibe ew şerê terorîsta dike yani devleta Türkiye vê avayî xwe diparêze daxuyanî vî rengî dide lê de hemen deme de netebên yekbûyî jî UNICEF ji saziyên navnetewê jî bal dikişînin ser rewşa sivîlan ku sivîl tên armanc girtin daxuyaniyên hikûmeta Türkiye hûn çawa dirixînin Rastî yani îroj di hindir Efrînê de zêdetirî 9 milyon însan jiyan dike daxuyanên hikûmeta Türkiye ji destpêkê de ji derveyê rastî bûn her wiha em dikarin bêjin ku hikûmeta Türkiye di hindir ji bo vê operasyona haniyan jî vê êrişa dagirkerî a ku li ser Efrînê tê kirin artêşek ji çapemenî dabû çêkirin maliyek taybet ji bo vêne dabû çêkirin ku nûçeyên derew û rastî veşê re derxistibûn ortê tişta ku em dibêjin tişta ku doktorên Meclisa Tenduristî ya Efrînê û heyva sora Kurdî a Efrînê ku haletên hatine ber destê wan tespît dike derdikevin ortê her wiha dîmenên ku zarok jin koçber heta ajel û mal û milkên civakê û mekteb û cihên ku av û firnên nan hedef hatine girtin rengekî pir aşkere diyara armancek ve artêşê yani jî desthilatdariya Sultanê Tirkî û grupên terorîst heye ew ku berxwedana civakê bişkînin cihên jiyanê tune bikin ku bikarbin gelê Efrînê ji hindir Efrînê derbixin ku bikarbin demografiya Efrînê biguherin her wiha dixwazim bal bikişînim ser vêna jî behsa 3 milyon û nîv koçberên Sûriye di hindir Türkiye de dike ku vana wê bîne di hindir vê herêmê de bicî bike
رای گشتی گرفت که وینا باش بزن به کوش برین هاو دمکی دستلاتاری آنها کو ترکیه حکم دکه همو وان کسین دهندر ترکیه دا وکو همولاتی ترکیه ناسنامه دوان و تبلیغ البجارتن دهندر ترکیه دا کرن اویا لسر کوچبریه گله اصلی افرین خازه دخبته و خازه وانا دشونه وان دا بچی که بکار به دموگرافیا وینا بگوهره وکو زانن حلب حتی ها دمیساقی ملی دا لگور وانا وکو باجارک ولایتک جو ولایت وانه و هر واحد حتی هم میزانیه دولت ترکیه جبوی ولایت حلب مالیه جداد که جبوی ویجی لسر گوهرتنا دیموگرافیا وینا و هولدانه کی کو بکار به سینور سوریه بده گوهرتن دخبته اویا او yani neskatin ve ıslattariş bu agahin ne rast tamamen dve çerçeveden zaten hukuk hez o civaka nav devleti merkeza Türkiye nav civaka nav devleti de hamu bivan deravanat xapine باشه نترکندنا گل افرینه یا جی وارن خوا مرا به یکی به گرده ده یعنی گل افرینه آگاداره که پلان اوسا جی خوا نتارک تبی که تو بیشتر قاس اریش هیا گل سیویل دبن اریش دانه لمن ندید که آوایی که مزن جی اندن گل جی خوا والا کرنه روینه لافرینه اکتشتا چینه بویه یعنی وی که چه با دخوینه مرا چه با بخوینه گل افرینش دستپکی داشت سلوگان منی شورشی و مبدأ منی شورشی دیار بون آرمانجن وینا آزادی و دموکراسی بون آرمانجن وینا سر آخه کی آزاد جیانه کی آزاد جیان بکرش بوی ویجی دوی باوری دا تفدگره و تجربه شورش باکوری سوریه 6 سال 7 سال بوری دا گرتنه لگور وینا جی آمده کاری خواه کرتنه و تخمین ایریشن عالی کسی که وقت کسایت اردوغان کو بکار به ایریشن بویرنگی بکه او هفکاری تروریست را بکه دکر گلی افرین گرویجی هم دا عالی رخستن دا هم دا عالی پارستن دا هم دا عالی مبدأ این شورشی دا خاناس کریه گلی افرین جبوی ویجی برخدان اوینا الله هم بر و ایریشن داگرکری دولت ترکیه جی دستلاتداریا ترک و تروریستین پیبا باش ناست که و زانه پیرا چوا تعامل که چو خورتین افرین نوا رزمیه پگویه پجو هزین سوریه دموکراتیک دا لهمبر ترور داعش شهر کریه لهمبر ترور القاعده سریکانی دا شهر کریه و زانه که استراتژی ایروز دا افرین دا تیمشاندن همان استراتژیه و جبوی ویجی بردان آخا خواه وکو بردان دوج رومت خواه دبینه جبوی ویجی سکنه کی گریدای آرمانج و اخلاق شورش دنیشان. باشه مقابلنیش پرسکر یعنی دنگن نرازبونش بلند بن دو بردف که نتبین سکرتر نتبین یک بویه خاص اپراسیون عسکری لشکری لافرین داوی ورند ایروجی آلمانیا هنگ کس هنگ شرابکار آلمانیا پشتوانه که مزن یا ترکیه دبینن پارتیه که مزن SDU بردیف که و پارتیه دبیجه که دوه اپراسیون لشکری داوی ورن یعنی چند روزن داوی داشته دنگن وحات درد کبن گلو گوهرینک دبیرا گیشتی ناونتی بده هیا که او اپراسیون داوی بره براستی ام دبینن که او اپراسیون حتی ها حقوق ناونتوی بکارتینه حتی ها حقوق جواکا ناو دولتی نکاریه و اپراسیونی بده سکناندن او اپراسیون کیش دروی اخلاقش دروی حقوق جهانیه او اپراسیون دروی قانونیه ده همان دمی ده او اپراسیون هیزا ناتو بکارتینه ارتش ناتو بکارتینه و همو تکنیک و تکنولوژیه روش آوا و جهان بکارتینه دوی اپراسیونه ده دوی اپراسیونه ده حتی ها پشت حقوق جهان ده وی اپراسیونه که اف دنگین به وی رنگیجی دنگین که گرکتکن هینزه ده تر بلند ببن ده باکوری سوریه ده گل افرینه و باکوری سوریه جبوی یک پاری سوریه و آنینا استقرار سوریه ایدی ام تردگرن ما شر ترور جهانی کر و داعش متنه کر ما بروانی ده بر غرب روش آوا دا کر یعنی بر اوروپا دا کر بر آسیا دا کر بر امریکا دا کر ما ترور جهانی داعش ما به هفکاریا پالستینا ناو نتوی و امریکا رو ما بروت نکرد نکرد و سر استراتژیا استقرار ده در سوریه دا ایدیمانی خاشت کرد تام ده دمکی وی رنگی دا
ev artış eriştikeş. Bu veci ev seknen bir rengi yani nerinin bir rengi gerekirken hinze de terbin. Rasti de Afrin'e da iruş şerreki ku li dijî kanunên cîhanê tê birêva birin ev şerekî ne heqe, şerekî dagirkerî ye, şerekî ne kanûnî ye, ne exlaqî ye. Ji bo vê jî gerek dikin ku ev dengana bilind bibin. Lê ez dikarim bêjim ku van dengana heta niha nekarîne vî şerî bidin seknandin. Nekarîne zaroka xilas bikin. Nekarîne merkezên jiyanê wek cî avê, wek firinên nan, wek mekteb, wek camî, wek cîn perwerdê û malên ku civaka Afrinê têde jiyan dike, ji civaka Sûriyê têde jiyan dike ji vê êrişên hovane biparêzin. Gerek dike ku ev dengana hîn mestir bibin hîn bêzin. باشه هنوز دخوازم تو پیشکتنه که گرینگ دو جمله شروع بکی هزن گردای رژیم سوری سر بانگا و یانجی رهبری خسر لعفرینه تو گیشتن عفرینه هنوز دخوازم و یک جمله شروع بکی حالتن آوان معنی و چیه ده تکیلی نابرا کردان و رژیم ده دکار باندرک چی رنگی بکه براستی حتی ها هزم وک هز سوریه دموکراتیک YPG و YPJ برخوادانه که به هم پال همبر و ارتش جهانی دده مشاندن. کرومی که اویان نه ارکی میه ارکی ارتش آیر. گرفت که ارتش سوریه وی ارکی رنگی قانونی حقوقی پیک بینه. اف ارتش حتی ها وکو ارتش سوریه جالی جواکان ناف دولتی دا قبول کردن. حقوق جهانی هینا به ارتش مخاطب دیگره. اف ارتش زیاد امکت مهادیه ده حتی اینها هینو هات عفرینه هینو گروپن دستپیک شاندن عفرینه رومیکو اف مهک زیاد تر شرک ده سینور سوریه ده هندر سینور سوریه ده تکرن اف ارتش حتی ها ارکی خواه یکو تی خواستن رانه بویه گرکت که و اف ارتش هین بهستر بکوه نوا تفگره و سینور آخا سوریه بپاریزه civaka Suriye biparize, yek paribuna Suriye biparize. Meselenin demokrasi ve azadi mesela nehandırinin. Hatına grupen giredayı arteşa Suriye'ye ne döve hezedane hatta naha ku bikarbin parastına sinuri afrini bikin. Yani ne döve ciddiyete dane. Gerekti ki ciddiyet avinahin bilintir bibe. Gerekti Suriye. Çima ev ciddiyet tüne jiberçi. Gor ku xuyat ke yan ku ev arteş ne döve hezede ku bikar be ruberuy erişa arteşa dagirker Sultanı Türkiye vere ji bo vê jî pir nikare bikevin nav mesele yan jî naxwaze bikevin nav mesele di heman demê de jî gelo yani pirsên bi vî rengî jî serê mirov de çêt be yani Rusya yan jî hinek hêzên dîtir zextê ser vî welatî dikin û ev desthilatdarî gelo ew siyadeta wê ne yan jî ev berpirsiyartiya wî di ber Sûriyê de ecele dikare bike yan dikare bike vê nedixe rojeva nîqaşa me de ji bo vê em dibînin ku sekna wê li hember dagirkeriya li ser axê Sûriya ku erkekî vê artêşê ye ku erkê xwe pêk bîne hetan ha pir şermok hetan ha pir bê mewqifekî ku tê xwastin dernexistiye pêş de û nehatiye sînor Sûriya neparastiye. Erî baş hûn demen pêş de çabire dikin ku hezên mezintir werin. Em dibînin ku ji erkê artêşê ku were biparêze ne em welatekî dinînin em Sûriye ne em di hundir Sûriye de ne em pirsgirêka demokrasî û azadî cudayî pirsgirêka dagirkerî ye îro ji Sûriye li beraber dagirkeriya artêşa Sultanê Tirkiyê rûbirû ye gerek dike ku artêşa Sûriye jî li hember vîna mewqif deyne yên yekpariya axa Sûriye bibîne ev artêş şahid e li ser Lîwa İskenderun dema ku vê dewletê heman dîsa vê dewletê parçek ji axa Sûriye girte ser welatê xwe de yani ne dure ku îroj cardî mîsaqê millî nû bike ji xwe hemin em dikar bibêjin nîvê wîlayeta Helebê a ku ew dibêjin girtine yani Bab girtine, Ezaz girtine, Cerablus girtine û êrişî Efrînê dikin û min bice hedef digirin û evana plana hemwelatiyên Sûriye ê ku bûne hemwelatiyê Tirkiye dixwazin bînin divir de bicî bikin ku îspat bikin ev ye parçek ji Tirkiye ye لامبر وینات به موقفیه ارتشا سوریه ویا تمانا کو نکارب ارکی خرابه یعنی جسارت نکب ارکی خرابه گرفت که کو ارتشا سوریه
جوینا به جدیتر نزدیک به و یک پاریبونا آخا سوریا ببینه بپارێزە گەلی سووریا بپارێزە و وەلی ضعیف موقفên ضعیف نەدە نیشانdan. پرسا من دابیج helbesta Rusya çawe piştî 33 roj 34 roj derbas bûne Rusya guhartinek de helbesta Rusya'da heye ev hatine hezin rejime dijî yani beraber helbesta Rusya yani Rusya çawe xwe girtiye bikinî jî helbesta Rusya dixwazim işte bizanim. Tiştekî em di helbesta Rusya'da bînin ku ji hikûmet û gelê Rusya yan jî dewleta Rusya zêdetir. Şîrketên di hindir Rusya'da tevgerekî nava tevgerekî cidî ne. Gur ku xuya dike evana yani em dikarin bêjin hikûmetên paralel an jî hikûmetên muwazî di hindir Rusya'da di hindir Sûriya'da dixwazin hinek tişta bikin. Gur ku xuya dike bercewendiyên ku ewan dixwastin yan jî ejîndatê ku wan dixwastin di hindir Sûriya'da hatan hav dest nexistin. Ji bo vê jî istiqrarsizîya di hindir Sûriya'da bercewendî Rusya'ya rastî. Rusya di vê sekna xwe li alî artêşa Tirk da esas rêda ku desthilatdariya îroj Tirkiya moral bide Daişê. Bêhêle ku Daeş cardî bi serpiya da were û belkî hûn dişopînin gelek ciya da Daeş cardî dest bi çalakiya kiriye di hindir Sûriya bi giştî de. Ji bo vê Rusya istiqrarsiziyet di hindir Sûriya'da gor ku ez dibînim hinekî li pey bercewendiyên xwe ji anîna demokrasî û azadî yan jî anîna rêka çareserî zêdetir. Baş biraz Nurî Mahmud em pir spasiyê te din ku tu tev li bernameyê Kurdîzînê dengê Amerîkayê bûyî gelek spas. Spas xweş serkeftin jor. Gelek spas.